Awawa me abogalam komanda konena matur ngoma tikati me Uganda ino mira chakone tunkumalo me Uganda kama kuberi tela ke kwara chole kuberi ki meeting Kitgum part bipona ni cho wajini nwera no ko mo bedo ikian Rwodi ma pat ma ko ber ka chimo wang la wi Rwodi ilok mo winye ma diet lok me chatu ngome iyungi Rwot David Onen Acana uchwala waraga ni kachoka no miro betie icheng abichel ke kal Acoli ma jomo kana go chero joma gi chwako en go chero go beri ka chwaka eno nim na gen guyee ni en o char gere ngom matie i plot number beach ma chwaki Bank of Uganda ni ento tie Rwodi mo kana ma pege chwako Rwot David Onen Acana gen go beri be ki meeting gi i Kitgum CLAUDE omona be ki kero me timo report eni ko monen kon ko dugi ikin miri mapol mati malo ene tieni wan omyero wa buri wa nen luak me Acoli ma wa naga yang luak me Acoli tiki koko ni eni ni gi kok ni Tela i Acoli tie pero luak me Acoli neno Rwodi wa dong mono ti kwene lubo wa dong toko en man uberu koko pa luak ka yini winyu bunga ki ton ngom ki charo to tie chudan nego dano o jong nego dano eni ni pero malutuati ye so binu wakachel eni wamiro ni wanong yo madung wanu neno ko ni kare do romo malutua be do koko romo kare do romo mamiro wa word wa doki kom koko palutua ma ene ye neno joni giti eni Rwodi ni eni man jo magi neno luak me Acoli don wan po bi chate ni walok chalo wati advertisement mo of any sort wanu binu kati ma wa mir ne luago bet ki gen I kom Rwodi ni egini wanu binu kati wa binu kati kom kogo wa binu ka neno pig wang wun luak me Acoli I chere ma pat I agago I pade I lamo I Kitgum I gulu I noya I omoro wa binu ka neno kogo pa Acoli magu kok pi luak mwaka ni enini wek wachak telo luak me Acoli wachak miyo yo mati kilo Tela mukene me Acoli wek wabedo dul padano mabedo ki yom chwiny dul padano magidon dul padano majami mamyero time kwogi pechawa weng jami mechan jami mekiniga chwiny enini ae wan po mero wano mero ni Acoli chak neno deyo manyen ma aki kom Tela ma wakeru gen ikom Rwot Santos apire me atiak ki komiti ma megeni me yupo report ane but ineno lok pa group pa Rwodi ma pegiti ka cwako Rwot David Onen Acana iwinyo tamgi Amerika ka gam kong tami kum lok gi egni Emma naromo lok maduong erbala deg lok mi achiel atikila peny ni I Kitgum kibedo ki kachoke igulu kibedo ki kachoke kiguma raj kany wano duan tung chele ken tung chel tung iwike ganke kal kwar madit kama kachoke bedi ni po no duan mo aki kuno don ki chele chel ki wachi onomiro nong stories side ariyo weng kumbe no ka no side pa joni chani keken agenda magen kiti wachin rombe tin ka kare ero ka ro munyo ki borro Acana ki joma en chwao ni agenda kiti ni ngo piem kumbeti gel mapera ta tieni ke mero ne ke lak la Rwodi fraction on tie fraction eno botoro wa fraction obo kela poga fraction obo pogo kara la wo gel mana munyo mapo yo ia eneme munyo
ni kono jomi area kuma ene dongo char kama kuma ene area ma kuma ene gudu kama kuma ene endong apoka gin ma pere tek ma aki bot an chala ten ma ngebe ne dwana tieni ayeni lu diru ma megwani at any given time gin na pere tek ma chule mero pe wo pa camp mene ma tika wo katika wachu ngo pini kono camp pa chana tika lok ma tek kono camp mon mo chero Kitgum tika lok ma tek achule pe mero ginarni achule met lo tela go wengo bin kara chel go bed kara chel go mi tamgi go ye gen chalo gen lo tela pe ke chero ka muare ka nyutu ngoma katika planning te kwar pe ki loge dikal te kwar ki loge ot nyom pe ki nyome dikal ema ki nyomi ot joma doni ot bana that is what I know. So kumbeti loin mati te kwaro eni mati yo ari side ari wenge. In fact, to a bigger extent, camps ari wenge no mirgo beto konka kengi. Guti yak log yo gu resolving on weng. Guti mwangi machala lo diro. Guti mwangi kuno loin kadong. Mero megi. Charo mo ke ken mo batime kama giti ye wan po mero ngene. Gien mo wano mero ngene chala chole ayene wan chalo ke kwaro. Tamati kuman. Wai chako tich kuman. Ento pe ngara chel lipe uchiro la wore ngara mone lipe uchiro la wore lok magati lokane weng ma piketi biru ka kara cheli ki borra chalo an eni weng charo ki borra I own my statement eni charo matika nyote ma aki bolo tela ma mego mite kwaro piem ngara chel te lokani anatie ento chelo tino matino matwache odari art uchi lokki kunu ka utiro lwenyu utiro logu karwago obino ngoma tie wana chuli wana tino matino wamero kuch wamero tich karachel wamero tich pekaga wamero tich pelwak lwen obopoko wow yu munyi manaka munyi is achuli west achuli kona achuli makining achuli piti is achuli piti west wana ti achuli ana ngara mo ndo posting gena pamona makiloni Facebook mati wachi nene chon no ruara wich ayeloyo kono east achuli ruara dida you loyo kono west pa we people at one of the two